Igabor. Madam dari kawai bangan penting di akan dibawa. Tadi penai Julai, apakah penai Julai? Aga first week di penai Julai, we don't have anything Sunday, anything with service hari ini jaga. But ngayon kubur kubur malam semua orang mesti Julai. Kapag menurut hari jingduan minta, kapag menurut minta. Kawai ko mga iyo ano man siya ko pangangikay kita ka first week jud na July kaday walay idan kam yaga jibes kala tan ko fikiri ko yung jibes baru niyo try perslet nga try use nga to ulay ay yaga jibes le kuno yaga jibes ulay idan kam yaga jibes kuno ngin operate haga jibes le jibes Mat itu vi haga jimpen sle ka jomo se ko ka pera ka jimpen sle limba ka emotion kaya pe ba ka jimpen sle ka buwan na ka karan ka jomo Yeshua ka emotion ka namara transformation ni ka buwan ra vi ka true change ka electric current ka jomo se balay ni dam kam ya ka jimpen sle ki sni ba ka do siapa ka first week of July Kumno min pentrikam ni kajimpat selek, kumno ban operate ha kajimpat selek jo mensia. Namar kajimpat selek ni tu vi kam dia kam kai. Kajimpat selek kam dia kam kai. Kajimpat selek kadang ka authority ka board ka ikhtiar ka bakanda. Kan satep ka shitari agane ka first week of July ni kerani. Balai ni kam kajimpat selek. Balai hiro jisu da ongi bisanap saban le yalam bidan kam sa kajimpat selek ka board. Siapa yang first week July? Ngayon iblay bagiyo igigala sa jisin bagyoban sa school iblay hagaji gede bagini end time si makado esida na prek jomvi ka first time si bagkom ibrek subhan vi hagene ka jami jemisi shagene ka session bastaw benta ka baan kabang yakran sa pangkatopik jom ukpa jom kajing lamle lalu tahu antichrist lalu tahu apa jom kajing lamle dan yang ini gue bahagia kisni kita kado yang spiritually prepare bahagia kisni kita kado yang belum penkret namun kita penkret dulu kalian desi ay program kita ya angkren kita spiritually prepare anda pikir bahagia tiap apa prepare lupa tiap menit apa prepare kita step long prepare Put on the full armor of God. Kamdei ka kamkai ka jingim Kristan. Kamdei kumbaya syadja kulum. Balai apostol Paul wong ka uniform jingim Kristan kam kot tanga ka jingim nyam. Lani ka jingla jisay. Put on the full armor of God. Agi singi makado. King yang kita jingking atiar ka jong play. King yang kita atiar ka jong sin to play. Namar kajingim Kristan ke pijit manbut si jayu Kris kamde kakamkai katamasa kamkot dak basulen suan tiga seng ladep kamkot suan padoi bani ukti ladep kamkot bapin yokya matkamba janamba ja jingran tli jibsle kampat kotangka kajing shakble kamde kakamkai polong king yeki atiar ki zomen sim zoble ki disi ki bakato Ihaban put on the full armor of God. Alang keren nakabenta ka session ka banik rondo ka keren siapang kini end time sinang keren dan suddenly kibenta kiba kung kibangit di don kaman yen hagi disni ko kado. Baningko di don kaman long faithful how to I dapat ike ng keren. Markin boy kikis kiba penyak letian kan remind me oh how long faithful ba yun. Berikut yang belum faithful try kebaal ini haban yainya apa yang kecil sitom kebalai kia nagano beno kebala ban penstiu kebala ban wanrat yang kecil syukur yang kecil jofi kebasau ben krek syukur yang kecil long mensim jofi seliak syukur yang kebor kecil mensim ban kebakado shania how try haban kecil sitom trust in the Lord. Don't lean on your own understanding. Trust in the Lord.
Saudara bagi kita bibit nakasam, ujung kita mau shania outright. Balai, Bible kom, ubre uba shania outright long kupulung sayon. Hagaba on amlak penki, henry yaisa bom jiu ke. Hagawai berkegentin. Kibro iba shania au Chris kin scam triam. Kin yaya bakin yang scam. Hado kabut. Hado kejiwan asin gitu. Aku apa nampi ini boleh bertanya kami. Lagi ni kisah bakado. Utrai syam lakot ini tangban dari bentau Chris. Namar ban kerana dia kebasok ban baru ni kuat ban bentau Chris. Nah Bible gitu ini. Boleh kot ini kisah bakado ban syakti dalam bentau Chris. Amen. Subhanallah. Namar kibadon mentah ni tangkit dia. Ban kibul, ban baru ni kuat. Banjit ban suffer ban utrai tangken dia nut. Kita ke Bible kan koni kita ban rai syak sidam lam ban Chris. Ini apa yang kami last Sunday ngalai apa yang keren. Sebab way nomor hendri jomar klau. Bangga ni apa yang keren kau bau operate lembar kanyam religious. Ini kan mensim tu kan jingskonya. Kemudian bau way nomor hendri yang bantri kam lembar kata. Bahkan ini kami jadi kesipat. Ngepet saya kau way ka benta. Jom ni nomor hendri. Mana repeat je ik even keren last Sunday kalau let P1 pergi snow mana pun ketenju keju an keren sekoi ke bentar jom way pat nomor hendri bahapa den berkata kaba keren syapang kayo kakot lani hakakenten parang yang ekonomi sawai pat nomor hendri ubah ni ksut teman sentiment kekom kajing pa Bible berkatum dengan Genesis sampai Eden, ada serat minum kepazum kajingan dia kumpseh teman. Uban wanra agak berteh kita di depan real, but kane kan terikam ontang hagannya, memang ada kerana di video doa lebagi pulpit di stage kuno kiksut ken kewet bahaya kismi bakado. Saudara wepat ka bentar terikam kejomrat kelab gede, limba kayo kakot. Kita lembaga yang dekat, lembaga bang, gajing di, bentar tentu. Gapa mana negara kita negara jumlah dengan ya direct negara kita jumlah. Jika bau kat lain lendang kan boleh kat way do kat prakon ni. Jika bau kat lain lendang, kat way ke kat adu kat pra. Bang ngalai iyo way pat umrat klau, ubakiu no nakada ke kendau, siap nak kendau. Bakulah dan arti keren besriem kumi kunlang rot, bakulah keren kemudian jagoan. Badia kata kapot sencar baru kejamutan merat kelaban ningkong, ulale akmat jamu. Bat open board yang kita kendau, badia kita di basyong haka, bagian mana dem biodam merat kelaban ningkong. Yang apa? Lapen kia nak kata jingmong yak kejumu. Bagulale ekidak kelak bakrau siapa? Bagulale ekidak kelak bakrau kat ban penihir yang ting nabeng syaka kendau hakmat gibreu. Teu syukurna kata kata jingmot jomno umran klau kakerteng jomo kata jing syukur kat deception. Kapag kasal Bible kong, teu syukur no kita iba syang malor kita kekendo. Da kita idak la, yang iba laai boru, balik hakman udah merkla. Udah omah kita iba syang halor kita kekendo, bagi tahun dur ya udah merkla, ubalayo kita kejimam daga watlam, bat balayo penban, bat laai hau, bat ai mensim hagadur udah merkla. Bakatakan dulu tak meraklau, kanda yok kerenro, bakan yok pelong, bakat kibang om mani dem kita dulu tak meraklau, on pen yakno egi.
kan reu bat ula penong igi baro igi baret ro bat igi bakrawat ri igi barus ro bat igi baduk igi balando ro bat igi mrau ba on bo aki ya kadap halor ka kiti kamon jongke lani halor ka selamat jongke sekarang kita berkatnya bumi baba unuro onom la bantie lani de Retang utang badam kata kadang kayak kita kadang kata kerteng hi utang merat klokin lane kata kerteng ke jingken ke kerteng jemu hanidam ke jing star utang badam ke jing champagne tu on kenya kata jingken utang merat klau namar kalau ke jingken ubreo siapa namar kalau ke jingken utang merat klau namar kalau ke jingken ubreo bat ka baka jingken jemu kalau Henrius pa Henriu Henriu kini ka kini ka bakwa banya pedang barfi ga mejin bis ka Bible ge tu umne bana ulumar karawan ka Bible ko la ai hau ya ka bor halo to ka kendo ban sinchar ya ka kendo ban ka Bible ro ko ban penbor yang kita gibat don haga kendo ban maniu lasani kan pengenoi vi nama uni ada unwan ga Bible ko un le ko play song halor ka tu ban hange ka tin ka jong le ka ni unwan ban ka chor ya ka kendo tan jong ka Meghalaya henry jong ka prothe paro goe ka chor hadir kata ke Bible kong on saben bor kita juga syam halau tu kita ke kendo ban mani dan kita ke tor tu ke merakau ke Bible tu kita beri kita husiar bagi kita stapa nama ada unum merakau unwan mantit jikang kemalong ki party kita naga election bakin wan ai pisai bakin wan ban vote ya ke gerteng ke jemaah tinggalong kita sian tinggalong kita stop nama ada unum rakau unwan pan permission ni ka Bible gitu ni anda uksud unwan mereka kacing syukur kata kering mau setan ukari gini kisni bakalo ka deception unwan naga benda tu kacing syukur hamba pinamla pan pinya per ka badai pan kebom dai oleh aduh kata unwan siapa ke kini ka jom lagi tu anda unwan penbor kita giba syam haga kendo bang kita kacing penbor ka jom kam dai gay kapan permission signature ban sign in justame pinaslan nak tiam ka Bible ko ang kacing penbor ka jom ya gibreu ka dai magi dakla bagi kamba kawai deception ko setan on trace ni makado ban penonti gibro ban kring show ka Bible ka Bible ko ang dai magi kamba gi dakla ka hado bula ban penem ya lati ka Bible un syukur gi babon lagi kamba pada gi dakla ka Bible ko anta uklan penbor unum le da dono ka trek da dono ka bentan banuan pa igi volunteer banuan HPM kacingwan kejemu kadai maka kamba pada dakla un penemera de sagawe pada Bible kong un penhap pada gede na penemrula pada kum ka Bible kong un penhap ya gede hakmak jigi bero barot bagi dewi kita om liu de sisau play imagine of it what can kayu setan tu kena red snowball na try people lah berhap gading iksud gila berhap gading na can you setan swing kom binakan syukar syukran ada na kop you setan ban challenge ban you setan bok lah betul juga kapan pen imda de la de kapan pen hap gading na meneng de kena red ya kan
Ka Bible ko na unwan on penhap ye ka ting na. Takana wat ko yu satan yu kwit ka life. Bitem na yu to ifi ni alap jing tre jong le revival ka jing tre misibukut. Pinamun satan uniyang nakana mun supay pa hidon jing sekri ka jing tre misibukut. Ladak labyang ya. Satan udah na ka jong ki angel on ka Bible. On pa kita ki angel su Panuan ra da ka wepa ka cintra ya ka kendo. Ka hado ban penihara ka ting na beng. Sajisin nga repeat bang nga request si what challenge yo satan snova. What ko? Ngayon po lagi ba kop yo satan gitu ini baruan ki backslide man. Ngayon itu iba kau satan itu iba sakruat demi satan ni small boy ladim ni bagi kau dia boy ubah red ubah anak ubah dengem uksud na nuan ngono ke pipi na mala dengan pedepel boleh unwan ringkat kapor penipa seteba haga kendo on le ki kampa ki takla pen kia papang le lot penap keding pendemi ki beya tek le lot berokan tak ada bagi broken ngeken made debut lasane ngana ongi pila da unil wan kubu kres tamba unde u kres unde u kwazo ke ting amle u kwazo ke ting shukwa u ksudo de bashukopi benne penhap ublay da gading na benen kopi penhap lang gading na benen jisule ikamba penin gebya nuksodro mar yale lang pidem kisni ki bakado gen kade ga battle hapden ga to badun sim katkom naga shiti upol galatia sankandro gom hagi sni ki bakado ga to badun sim ki yakun yale mar ga to ga pen Sino Maria pene Maria kun Takana wala yung apostol Paul wang na Timothy lalo nang nagkapaning kong wang isngi kiba kadok kina ipor kiba sitam pale mar isngi kiba kadok ni ipor kiba etam Takana wang Paul wang na bisno to ba pila rong hagada ka Paul wang king yang kita gicengking ati ari jom long di bakalan mo turay. Bitep ka ba don kam tam hagini gisni di bakado. Kam dai ge. Andre yi don kam ya men sim jong ka jingsta. Yi don kam ya ka jingsta hagini gisni di bakado. Berada fi puli ba ka kitin jong lay insyam ben ba utray wong yu Solomon. Tuban ka ibang ay. Kita kaya ka ba sim Solomon upan utray ay gajing sta. Ukran kot tangan ta ba utray ay gajing sta tapi yang Kakung ka Bible wong ni utray ay gajing sta. Bangalak ban pedia yang ka baba pa ni kusniyo. Discernment ka day ka ba don kam tam gisni ba kado. Uni umensim ka jingsta papila bandisan. Idam kami umensim jingsta bandisan kabatay bat kabalat no ble. Utray wong yus im Solomon miklempang anyo kaspaan de bang revenge kinong shun to me wong me pan penban ya ka jingsta. Bahkan ni kali kawai na ka apiar ki bang ilak bang yang hampir ka dissension ke jong sedang ngam le tuvi. Hakia giba kado apa yang kajing syukur tu setan agak bertepar bawe kau weapon ka atia kau pelaju ayah na yapi kadai kau wisdom kamne ka taus ni jikir telit wisdom penyapir kau power yang basnyo pare nama ka Bible kau uksud ulah banuan kumu angel juga jingsyai siapa long video way Balong Kristen kat
Kapa pimpat yo iya kiksut agak cingim tu pimpat ler. Laga pimpat yo iya lah deh. Bapi akon bat kiksut setiap pimpat ler. Naik kampa pilo Kristen. Kapagal gitu belai ulang mensim. Kadai kita iba maniu hanga mensim bagai jingsija. But Gibril balong hong mensim kapagal kong upamano de mensim upakin jam mensim. Kakung kapagal. Efesus katoi kita. Upamano de mensim. Banyak konyo setan pinang kamalong Gibril itu mensim. Wak kamera de begini Gibril bayalam do mensim. Kat ba pempat yakon berkiksot dengan jingim zofi. Ngapain ka Bible ngi ka first do ka ministry bo Jesus sedang beksut ke dari kau. Ka first do ka jing beksut do Jesus nasyang ke dari kau. Bidem kan itu fikir gue. Kiksut kinawan kelumar hilu agak jing em ke jofi. Henry Kinwan kakung karang ke jenong mesin tu vi kinwan atak ini yakun ini yang persa ini ban persange ka purpose ke jong le ke jingem ke tu vi takra so ong vi sngi ki bakado ngi da kamano ki basta ki basian kam kot tang akarwai ke syak ke TM kam kot tang tagu ki para kam kot tang habatan full set kalap yang ke jing layer. Kamde kata usatan ro ujab ni kibapon dari bagi jinruai. Na kibapon ba ngadi tu evi kibau usatan ulak pangkring ini kisiki bakdo kadi jinruai. Lalu ngiem nam manusia apa? Balik ngomong tak. Lucifer dewe kuaya jangan meneng. Tak. Kajin pasur kan nirwai. Ki kenirwai. Henry nomor palai kuat sim yang kedang jauh play. Nanti kalau aku ya kuat sim sekali kedang kuat jemur nomor kiu jikserong. Untuk itu saja play deweru kuat sim sedang yang kedang kedang play sharp sedang. Tidak kadang aku abang video sini bakado gen. Ni hablong careful ban snap gi jingwai ngam krene ta gi jingwai aktor aktris gi jingwai you work hard right even though gi jingwai gospel just be careful ada bisa ambor khat gi jingwai jadi pepenang borong di ulai hidam ka pratek ta gi dan gi jingwai gospel gi ban yalam ni bisa ka depression bin snap kan penyam ini kan pen feel lonely ini kan da pen kenja ini na mendebeng kan ra bisa ka depression. Oh Lord, I feel so lonely. Kin I vi ka lyric jingrai pasal khitam. Kat ba ni ka jingrai uksud yu padan kam ni ka jingrai. Kan no ka jingrai ka bomlong scripture kam dai tu le. Hap long careful man snap ni ka jingrai get na. Itu pa ya kundu ko kena sama lawan ni. Ka namte Krishna ni ngakla. Wan phat doai. Ka snap lagi ni ka jingrai ni. Sipang asam jurai berteri, sipang asam jurai gospel, apa gospel, itu tu emana, kipro kikuat asam jurai gospel belum ni. Kikuat mereka kabit, kimtip katu kadang on the way to hell, kan yang kami vision itu. Membahas doa ni kenapa maksud kalian dia pelan. Namnut doa sipang lor balik, nalor karai ko, pong sagajan sopet runtap syuri. Ngapain sih kena kata dur masupet, isen ero kata kapabli, mudah kali tu majority kita pun mentaya ke English song rock kita suka tu bas ngapet, penjoy kita kita kaksonya nak kawan pun. Ha ka kado pitem ne na kata ka pong ka ka soting ong in darkness we stand. Ha ka jingdom ye don't know antichrist kadur sobat ne. Higiri isgi ka topi nice ngap ye ka beat ka drum tum 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 ada ya ro itra ya.
dang laba pinroy simple song hagabaka peneng kan slow to lem bapiru and I full set up